turabasuhuza cyane inshuti bakunzi ba Pro Media, muraho muri amahoro, murakomeye cyane. Ahangaha turi ni ku ivuko ry'u Rwanda neza cyane. Turi igishaki rero ni mu karere ka Gasabo, ni naho u Rwanda rwavukiye urebye, kuko u Rwanda rwatangiye ari agahugu gatoya cyane nk'uko amateka abitubwira. Impugu nto yari ikikije ikiyaga cya Muhazi, natwe ahangaha rero akaba ariho turi. Ahangaha rero habereye iki? Habereye ni kuri paroisse ya Gishaki. Iyi paroisse rero uyu munsi ikaba yagize ibirori bikomeye. Ndavuga ibirori bikomeye cyane kubera ko hateraniye abayobozi ba Kiliziya Gatolika, uhereye ku muyobozi muto ukagera ku mukuru, bateraniye ahangaha. Uyu munsi rero hakaba habereye igikorwa cyo guha umusaserdoti, ariko si umusaserdoti gusa, habereye n'igikorwa cyo gutanga ubudiyakoni ku bantu bavuka inahangaha cyane. Hanyuma rero ahangaha hakaba habereye ibyo birori kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Hakaba hari imbwirwaruhame, hakaba hatuwe igitambo cya misa kigaragaza ko iyi paroisse ya Gishaki yashinzwe mu mwaka w'1992. Musenyeri Perode niwe wabikoze. Hanyuma muri 2004 rero nabwo habaye ikindi gikorwa, hatangijwe ku mugaragaro umuganura wabaye muri 2004, utangirira muri iyi paruwasi. Uyu muganura rero ukaba warasobanuraga urebye ibintu bitatu: guhuza abakirisitu bo muri iyi paruwasi. Impamvu yo kubahuza yari iyihe rero? Impamvu yo kubahuza nuko iyi paruwasi ifashe abakirisitu baza Rwamiko mu majyaruguru za Byumba, igafata abakirisitu bazanduba, igafata abakirisitu bazandera, bityo kuba ari abakirisitu mu buryo bunyuranye bateraniye ahangaha, byagombaga rero ko bahateranira ariko bagahuzwa n'ikintu gikomeye cyane cyitwa umuganura. Ubu rero nyuma y'iyo misa hagiye kubaho misa y'umuganura, aho abakirisitu bagiye gusangira n'abandi, aho tugiye kubona ibirori by'umuganura bisanzwe. Hanyuma natwe tukaba duhari rero nka Emmy Pro ndetse n'Ishusho TV kugira ngo tubagezeho ibirori by'umuganura. Tugiye kubonamo ibintu binyuranye, ubwo bya bindi byose bigize umuganura, birimo gusangira, birimo kuvuga byerekeranye n'igitaramo cy'umuganura, ndetse n'inka y'ubumanzi igiye gutangwa uyu munsi. Turaza kureba inka y'ubumanzi abayegukana, hari n'ibindi bitandukanye, ibihembo bitandukanye biri butangwe, ariko igihembo gikuru ni iyo nka y'ubumanzi. Tugiye kureba rero santarare iri butware iyo nka y'ubumanzi iraba ari iyihe. Reka rero tubareke mukurikire ibi birori uko byakabaye, dutangire turye kuri uwo muganura natwe, kubera ko amateka ngewe nisomeye nabonye ko umuganura, imbuto z'umuganura zihingwa mu kwa mbere, hanyuma bakazazisarura muri uku kwa munani, akaba aribwo batangira kuzirya. Tugiye kuzirya rero kuri uyu mugoroba ahangaha u Rwanda rutangirira neza igishaka. Mwese rero mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ni ibirori bikomeye byabereye ahangaha, kandi urabona ko ntabwo byaciwe amazi. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bwabyitabiriye cyane, bagaragaje ko ari umunsi nabo
bishimiye cyangwa se bari bategereje. Yego, uri mukuru wacu mu itangazamakuru, ngira ngo n'abakunzi bacu yaba bakunda Emmy Pro Media, hari icyo wabonye mu birori bijya kubimburirwa bino birori, ariko mu by'ukuri ese abakristu bo muri Kiliziya Gatolika bigeneye ku byo bahawe nk'abayobozi ba Kiliziya Gatolika mu nyigisho bagiye bahabwa, uyu munsi batahana iki? Icyo batahana nuko umuco wacu, umuco w'u Rwanda udatandukanye cyane n'ubukirisitu. Yego, icyo ni ikintu bagomba gufata, kuko urabona n'ibyo bagiye bashingaho umwotso bashimangira cyane. Hano hari imbyino gakondo, ariko harimo no kuvuga ngo ahangaha ni ku isoko y'u Rwanda. Yego, kubera ko ahangaha niho u Rwanda rwavukiye. Bakavuga bati rero niba u Rwanda rwaravukiye ahangaha, ntabwo twakora misa gusa, Yego, ibyo ngibyo bigenderaho, turakora n'umuganura. Ako ngako rero kabaye akantu gashya, byanyibukije n'i Butare naho umupadiri yigeze kubikora. yego, abakirisitu bazana imbuto nkuru z'u Rwanda, bazana amasaka, bazana ibishyimbo, bazana uburo. Ibyo byose ni ibyerekana ko abakirisitu ni abakirisitu, ariko ntibakwiye gutana ka karanga kabo k'ikinyarwanda, k'umuco nyarwanda, kuko ari abanyarwanda. Ibyo rero nibyo tugiye kureba hano, kuko urabona hirya yo kuba abantu bahana ari abakirisitu, ni n'abanyarwanda batavangiye cyane rwose. Kubera iki? Kubera ko barazirikana ko ahangaha ari ku isoko y'u Rwanda neza yenyewe. Kandi niba muravuga ngo ni mukuru wanyu mu itangazamakuru, ariko twebwe tubizi, tuzi ko ahangaha ari u Rwanda rwavukiye i Gasabo. Kavutse ari agahugu gato, hanyuma kagenda kaganza amahanga. Ariko ahangaha za Gishaki, ahangaha za Gikomero, ahangaha za Nduba, ahangaha hose n'imirenge yegeye za Ndera, niho u Rwanda rwavukiye. Abantu b'inaha rero ako kantu barakazi cyane, barakavumbisha n'uburyohe, barakavumbisha. Aragenda akakubwira ati jyewe ntunyinishe, iwacu naho u Rwanda rwavukiye. N'iyi paroisse rero, uyu muganura niho wabanjeho muri 2004. Iyi paroisse urabizi ko yashinzwe mu 1992. Ariko ako kantu k'akarango ko kuvuga ngo ni umuco wacu kaje muri 2004, nabwo gatangijwe n'umupadiri wavukaga inaha ngaha. Ubwo rero urumva ko hano hari ubudasa, hano barisobanukiwe cyane. Nicyo umukirisitu yacyura ko hirya yo kuba bafite ingoma ya kirisitu, bazanaragwa ingoma ya kirisitu, bafite igihugu cy'u Rwanda kandi cyavukiye ahangaha. Shami, tugana ku musozo, abakurikiye Emmy Pro Media by'umwihariko nawe, tuhuze gute ubukristo n'umunyarwanda? Ubukristo n'umunyarwanda ntibitandukanye. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda afite indangagaciro zo kuva ku basekuruza, natwe tutazi iyo zavuye mu by'ukuri, ariko zimakajwe n'abasekuruza. Izo ndangagaciro umuntu uzigendeyeho aba ari imfura cyane. Ni ukuvuga ngo kumutandukanya n'umukirisitu biragoye. Ntashobora guhemuka, upfuye arakurerera, ntashobora kukubona ushonje ngo areke kukugaburira. Ibyo byose biri mu bupfura bw'abanyarwanda. Noneho wakubitaho na Bibiliya, amata akababyaye amavuta, ubwiza bukaba buhuye no ku isi cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero umukirisitu wabaye umukirisitu mwiza akaba n'umunyarwanda mwiza, uwo muntu isi yose yamutora ndakakwanga. Yego, reka nshimire Shami, muramuzi cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, tutavuga ko afite amateka menshi, nawe ubwiwe n'ikiganiro nk'uko nacyo kiganiro mugikurikiye. Reka tumushimire, n'umuvandimwe Shami, turagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane. Ntabwo twasohokeye ikiganiro utabwiye abakunzi bawe aho bagukurikirana mu bindi barankurikira kuri Rukizangabo Shami official, ni YouTube channel yanjye. Barankurikira ku ishusho, barankurikira kuri Radio DC na TV10, n'ahandi hose hashoboka, kubera ko baranyiyambaza ndashaje. Rero nari kumwe n'umuvandimwe Shami rwose mu kiganiro cyiza tugejeje kuri Emmy Pro Media TV. Reka dukomeze kurikire ibiganiro, ubundi dukomeze na gahunda zindi dukurikiyeho.